Sanibonani weyingane zakwethu, anginibingelele bafowethu egameni lika Jesu. Nonke nje ngiyanibingelela. Ngicela ungadluli nawo ngoba lo myalezo uyakudinga futhi ubalekile kuthina sonke singabahlali baseningizimu Afrika. Ngike ngathi ngiyangena nje ku TikTok kahle kahle ku Facebook. Ngase ngihlangana nomfowethu lo uphakela umthakathi bafowethu. Isikhathi bafowethu lesi sokuthi njengeningizimu Afrika sibumbaneni sibe munye sithwalane esikakhulukazi ngomkhuleko. Uyabona manje isikhathi sokuthi umZulu, uMpedi, isikhathi sokuthi umXhosa, umlungu, umhlophe noma umnyama sibambaneni bafowethu ngomkhuleko. Engaba uyikholwa awulona ikholwa umthakathi mawukuthi uNkulunkulu uyawuza umkhuleko wakho nawe, please isikhathi sokuthi sikhulekeni. Let's pray. Nangumhla ka-30 June useduze ngani zakwethu. Nangumhla ka-30 June useduze. Sike sezwe emlandweni ukuthi kunabantu ebebelwela inkululeko noma ebebelwela isizwe besingekho ke thina leso sikhathi. Nawe mawukuthi ubungekho ngikhuluma nawe namhlanje. Bafowethu siyababona bafowethu, ngike ngabuka ivideo la ku Facebook khona namhlanje. Ngibona uphakela umthakathi hamba nje nelinye idlanzana. Angazi yona iphi le ndawo bebengena kuyona lapha eThekwini, bafike batakula abantu abahlala lapho abadayisa ngomzimba. Uyabona ukuthi lento abayenzayo abantu abathunjiwe. Lento abayenza khona nabantu besilisa abahlala lapho bekukhona ingane encane athe uzoyisiza ukuthi iphume lapha bayithengele ukudla nani ebuka nje lento ukuthi kuhlala ingane encane kanje kulela gebedu. Ngalibiza ngithi igebedu la ngoba indawo engeke ihlala umuntu ophilayo. Engithe mangibuka abafowethu ngabona ukuthi kuhle abakwenzayo. Engabe umthandi noma awubathandi noma uyabathanda, but bafowethu lokho kuhle abakwenzayo. Asike sibathwaleni ngomkhuleko ukuthi uNkulunkulu abavikele. Enye into engiyibonile, ngibone nje indlela into yabo abayenza ngepeace ngayo, abayenza ngokuthula ngayo, ngoba phela inhloso ukuthi kungaliwa, yonke into yenziwe ngobulungiswa. Ngibone nje ipeace ebekwenziwa ngayo, bengekho ngcabano indlela bekhuluma ngayo, eyala abantu bebekhuluma lapha. Ngabona ukuthi bayudinga umkhuleko bafowethu. Asike sibumbaneni ndle mnyama, sibumbaneni bafowethu ngisho abakuthiwa usayanga la bekhona, but uNkulunkulu abaprotect nje, aprotect nje bonke abantu abazobe lapha bafowethu. Yonke into uNkulunkulu ayenze ngendlela, kungabikho gazi elizophuma, kungabikho gazi lizochitheka, but nalabantu laba ekufanele baphume esizweni sethu babuye ngendlela efanele, bahambe nje with peace. Kungabikho zingxabano, kungabi nakulwa okwenzekalayo. I believe bafowethu ukuthi uNkulunkulu masima simunye. uNkulunkulu uyakwazi ukusithwala makholwa. Ngiyacela bafowethu ukuthi singabi sekhoneni, but ake nathi la sikhona sivele ngemikhuleko. Usegumbini lakho awuvele ngomkhuleko la ongavela khona. Singafuni bafowethu ukuthi sifuna ukugama kuphela emasontweni, sifuna ukugama kuphela ezintweni ezizosenza sibukwe, kodwa ekhoneni lakho awukuthandaze, uthandazele lesi simo ukuthi ngomhla ka-30 asingabi ngazuthi asiyiboni lento ukuthi kukhona into ezokwenzeka. Ngabanye amazwi ke ngicela sonke bafowethu sisukumeni umyalezo lo engubhekise kunombani kisizwe sonke, kubazalwane, kubantu abangakholwa, ukuthi ake simeni sibeni munye, esikakhulukazi makholwa bafowethu. uNkulunkulu unethembile, uNkulunkulu ubethembile abazalwane ukuthi ezintweni ezifana nalezi bazokulwa ngomkhuleko. Uma sikholwa ukuthi uNkulunkulu wawukhipha uIsrayeli uthunjiwe, nathi sithunjiwe ezweni lethu. Siyabona phezulu eParliament ukuthi kunjani, siyabona ukuthi kumi kanjani izinto ziphambene, sithunjiwe. Why singakhali uNkulunkulu uma uNkulunkulu sikholwa ukuthi uIsrayeli wawukhipha eGibhithe baphuma baba free, nathi sibe free singabantwana bakaNkulunkulu. Singabi sencindezelweni kungakabi isikhathi.
unless ethi uNkulunkulu sekuyisikhathi. Unless uNkulunkulu ethi sekuyisikhathi ke siyabona ke lo, kodwa akusho ukuthi noma bakuthiwa isikhathi asihlale singathandazi. Lithi uNkulunkulu asilinde sithandaze, silinde emkhulekweni, silinde emthandazweni. Abathi bephuma belapha emgaqweni bebhikisha benza yonke into abayenzayo noma kwenziwani, thina bazalwane asike sibe sekhoneni lethu ngomkhuleko sithandazele umhlaba. Nginalo myalezo nje ngenxa yokubuka, ngithi mangibuka engase ngibuka ukuthi no, labafowethu bayawudinga umkhuleko, ingane zakwethu bayawudinga umkhuleko ukuthi siba le peace ebebehamba ngayo, let it remain. Ayime nje kanjalo, ngoba inhloso bafowethu ukuthi abantu babe free, abantu bakaNkulunkulu. Abantu akusiba bethu, abantu akusiba abapresident, abantu abakaNkulunkulu. Kusho abantu asiphethwe upresident osiphethe njengamanje, but asibo abakapresident, singabakaNkulunkulu. Ake sinxuseleni sikhulekeleni abantu bakaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akanibusise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyabonga kubona bonke abazowuthatha lo myalezo bawenze. God bless you.